חבר'ה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, בבקשה, עם כל הכבוד להרבה אנשים שאתם באתם לפה, אני מעריך ומכבד אתכם. אנחנו רוצים כרגע שהמנכ"ל יבוא כאן שבא למחוק קהילה שלמה, אם אין שבט אחד, חבר'ה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, בבקשה, עם כל הכבוד להרבה אנשים שאתם באתם לפה, אני מעריך ומכבד אתכם. אנחנו רוצים כרגע שהמנכ"ל יבוא, יראה את כל הקהל, את הנוכל הזה. לא להביא לנו כל מיני דברים. רב אושת, מכבדים אותך, אתה הרב הראשי לענייני של הקהילה. קודם כל זה היה תפקיד שלך. כתבנו לך מכתבים. אני לא יודע עם איזה פקידים אתה עובד. בקיצור, עם שר הדתות כבר נפגשתי איתו פעם אחת. נפגשתי איתו כבר, עם שר הדתות. ועכשיו, מה שאנחנו צריכים, שהמנכ"ל יבוא ירד. איך יכול להיות מדינה בתוך מדינה? היום כיפור של עם ישראל ב-25/9, איך יכול להיות כת היום עושה ב-28/8, איך יכול לעשות לחגוג יום כיפור? נכון. איך? ב-1/9, רגע, חכה שנייה רגע, ב-1/9 זה ערב סוכות שלו. ב-8/9 זה נגמר הסוכות. מה קורה פה? מה הולך? מה זה? יש פה שתי מדינות? אתה צודק. נכון. יש פה שתי מדינות, יש פה מדינה אחת. איך מדינה בתוך מדינה? החגים של עם ישראל, ה-25/9 יום כיפור. תאר בעצמך. יש פה חוקים במדינה. זה בגלל שהקהילה שלנו כולם מפחדים, הקייסים מפחדים, אתם הרבנים מפחדים. אם זה איזה מישהו, או אשכנזי, או מרוקאי, היה אומר איזה כושי, מקלל איזה קללה, כל הקהילה יוצאים. אין כזה דבר. לא בגלל שהוא מאיתנו. מישהו עשה טעויות ישלם. הוא חלק מהמדינה. אסונה הרבנות הראשית דמוי. מנשה, תביא את הרמקול, עזוב אותך, תבוא לפה. מה? ילך מישהו שיקנה לה. עזבו, הלו חבר'ה, תעזבו אותו, הוא יבין? לגרותה. לא היינו צריכים להגיע בושה. כן. תעזרו לשבט הזה להתקיים ולחיות בעם הזה ולחיות בעולם הזה. אם השבט הזה יימחק לאט כמו שזה קורה מיסיונרים וכת, אז לכן העם הזה כנראה ששוב יישלח לגלות, ובשביל זה אנחנו כאן. תודה רבה. כל הכבוד. הלאה חבר'ה, בואו נעשה עם הרש. בואו נגמרו תנון. እሺ እንደምን ዋላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በመጀመሪያ ያውን የጨፍ ገመዳይ እኮ በእውነት ጠንካራ ህዝብ ነው ያለ። ትውልድ ያለፍ ይበልጥ ይባላል። አሁን ትውልድ ያልፏል። የመጣው ትውልድ ደግሞ ይኸው አዲስ ትውልድ ባሻል። የዛሬ 50 ዓመት የዛሬ 40 ዓመት የነበሩ ሰዎች መሪዎች 4 ካህናቶች ነበሩ። እሷ 4 ካህናቶች ሲኖሩ 63 ቄስ ነበረ። እንደዛ ገና ከዚህ በግራቸው መተወጣቱን ህዝቡን ይዘው እስካሁን ድረስ ቀና ብለን ያደርጉለት ናቸው። የሞቱ ነፍሳቸው ይባልና አሁን ደግሞ ይኸው ትውልድ ተተክቶ አንድ ሰጥ ማህበረታችን ማለት እንደኛ ህብረተሰባችን ወጥቶ የሚያደርግ የሚሰራ እግዚአብሔር ግን ሁሉን ያያል። እግዚአብሔር ፈተናን ያመጣብና ቅድም ተናግራችኋል። አባቶቻችን አዳምጫችኋለሁ። ምንድን ያለው
እኛ በላነ እኛ ጠጣነ አንድ ሰው ተቆላተ እና ምን ያለ ይሄ ራሱ ትልቅ ፈተና ነው። አሁን በዚህ ወር ያለንበት ዛሬ ጀምሮ እውነት ይህ ህዝብ ብዙ ብሎ መጣ። ወጥ ብዙ ነው። መሪ ማለት አሁንም አባታችን ሲናገር ነው። ህዝቡ ከቆመ ካህኑ አይደለም ካህኑ አመልጥም። ለምን የማያመልጥበት ምክንያት ሙላው ያለው ንስሐ አባት ያለው ሙላው ያለው እያንዳንዱ ካህን ያውቃል። ከጉዳይ ሄዳችሁ እናንተ ከበላችሁ፣ ከጠጣችሁ፣ ከዘፈናችሁ አብረው ከዚህ ይኖራሉ። እኛ ያመጣነ መለየት አለባቸው። እቷን መለየት አለባቸው። ሄደን አንድ ወደ ከአንዱ ከተማው ካለ ከበላ ከተዘፈነ ምን ፈለጉ እነሱ እና ብዙ ዙሪያ ያለ አባቶቻችን ያሉ ትልቁ ከካህናት አባት ጋቦ ትላልቆች መነኩሴ የተማረ ትልቁ ካህን ልጅ አለ እና የመጣነው ካህናቶች ስራ ይቅርብን። ሃይማኖት ለራሳችን የመጣን እንጂ በማንም ብለን መጣንም። ሰው ቢሞት ሁለት ሰው ይቀብረዋል። ይህ ግና ሃይማኖት ግና ከተቀበረ ቀናውን አንሄድም። ዛሬ ያለነው የመጣነው ሃይማኖት ከሌለ ከዚህ ሀገር መኖር አንችልም። ይፈልጉናል፣ እነሱ ይፈልጉና ምናቸው ያያችሁ ከዚህ ቦታ 20 ዓመት ተከራክረናል። ከዚህ ቦታ በሃይማኖት እኛ ቄሶች በመጣንበት ጊዜ እናንተ ከመጣችሁ በ91 አልቃችኋል፣ 7 ቄሶች አሉ እነሱ ያልቃሉና እናንተ ደግሞ ተተካችሁ አሉና እኛ ግና አልሰጠናቸው እና ያለው ሰላም ያግልና ደሞታን አልፈልገው ተሳደባ አልፈልገው ዋናው ምን ያልኩኝ ባለፈው አታችኋለች ባለፈው እኔ ራሴ ነበርኩት አሁን ተነጋግረዋል። ልዳመት ሊገራቸው ነገር ባለፈው ወር ከግማሽ ወር በኋላ እኛ ግን ልባችን ሳናጸዳ ማንነታችን ሳናጸዳ ጾለት እያልነ ሆቴል ጾለት እያልነ ጾለት ቤት እንገባለን። ከሁሉ በፊት ራሳችን ማጽዳት፣ ከመጥፎ ነገር፣ ከመጥፎ ስራ፣ ከመጥፎ ቦታ ከመገኘት ራሳችን ንጹህ አድርገን ነው። ፈጣሪን የፈራ ፈጣሪን ያመነ በፈጣሪ የሚመራ ክፉ ነገር ካፉ ሊወጣ አይገባም። ከመጥፎ ቦታ መገኘት የለበትም። ምክንያቱም ፈጣሪ ከሁሉ በፊት ማስቀደም አለበት። እኛ ሰዎች መጥፎ ነገር ስንሰራ ፈጣሪ አይደለም የምንመለከት፣ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ወደ ላይ ወጣች የምንመለከት ሰው አይቶ እንዳይናገር ብቻ ነው። ፈጣሪ የፈጠራችን אבותינו חלמו להגיע לארץ הקודש, אבל לצערנו לא זכו, אבל תעשינו סתם, הגענו כאן ארצה, ולכן אנחנו פה משמיעים את קולם. אומנם הם לא פה, אבל אנחנו משמיעים בשמם למען יהדותם שהם חלמו, בזכותם שמרנו, אבותינו בזכות תפילתם, הם הגענו לארץ הקודש, ארץ ישראל, ולכן אנחנו מרגישים את הדתות בתור שר הדתות בארץ הקודש. אנחנו מחכים לשמוע את קולך. אנא, שמע, אנחנו באנו מכל קצווי הארץ, מהצפון עד הדרום, במרכז, מכל רחבי הארץ. כי הארץ שלנו מאוד חשובה לנו, ואנחנו ביהדות אין לנו ארץ אחרת, אין לנו דת בלי יהדות של
שהקדוש ברוך הוא יציבה אותנו. አሜን አሜን። እሱን ይቅር ይበለው ጌታዬ፣ ወደ ሃይማኖት ይመለስ። እንደና የምትናገሩት ከሱ እኮ አይሰማም። ወደዚህ ወጣ በሉ። ቀረብ አድርጉት። አይሰማም። ወደዚህ ላይ ይወጣ የሚናገር ሰው ሄሎ፣ አይሰማም። ወደ አንተ ቀረብ አድርገው። ህዝቡ እኮ አይሰማም። ወደዚህ ሰው እኮ ወደዚህ ነው። እዚህ ጋር ደረጃ አለ። ሰፋ አድርጉት። እንደዚህ በማዶን በቤት ክነሴት ሽቢት አድርገን ሆነሽ ዘፍኖ ነው እንጀምጥላውን ይሄን እንድናደርገው አሁን እሱ ሰምቶ መጣ አየን። አይ ወንድሞቼ ወደዚህ ወጣ በሉ። ከዚህ ላይ ቆማችሁ እኮ ነው ህዝቡ ያለከው በዚህ ነው። የሚሰማ የሚያዳምጥ የለም። ና ወደዚህ ወጣ በሉ። ወደዚህ ወጣ በሉ። የሚሰማ እንፈልጋለን። ና ወዲህ ደረጃ አንድ ሰው ያዘው። ደረጃ አለ ከዚህ ላይ እንዲህ እዚህ ላይ ቆም። እና እኔ የምለው ምንድን ነው ወንድማችን አዲሱ መሰለ ያስተማረን ትምህርት አለ። ልቡ አይደንግጥ፣ ደፋር ነው በድፍረቱ እንጂ በሌላ አይደለም። አዲሱ መሰለን ከክነሴት ያገቡት በድፍረቱ ነው። አሁን ደግሞ በሃይማኖታቸው አባቶቻችን ሙተዋል። እኛ ከዚህ ከቆምነ 4 ሰዓት 3 ሰዓት አልፏል። አንድ ሰው ወጥቶ ካላነጋገረን እኛ እንክብሽ መዝጋት አለብን። ይሞት የመጣነ ከፈራነ ምንም የምናደርገው ነገር የለም። አንፍራ። አንድ ተረት የምነግራችሁ 3 ጎረቤቶች ነበሩ ይባላል። የ3ቱ ባሎች ጦርነት ሄዱ አሉ። አሁን አንዱ ደፋር፣ አንዱ አወላዋይ፣ አንዱ ፍጹም ፈሪ። ያ ጦርነት ሲነሳ ፈሪው አሁን እነዚያ ጎረቤቶች ምሽቶች ቁጭ ብለው ሲያወጉ አይ የኔ ባል ነው የሚሞት እያሉ ያወጋሉ። ያንቺ ባል ደፋር ነው፣ አንዱን ምሽጉን ይዞ እያነጠፈው ቢሞትም አይቆረቁረው። የኔ ባል ፈሪ ነው፣ ነፍሱን ስቶ ሲሮጥ ያሮጣል የሚገድለው። ያንቺ ባልም ገደል ምን ማይል ይሮጣል፣ ነፍሱን ያወጣል። ያንቺም ገድሎ ይሞታል። የኔ አወላዋይ ባል ልሩጥን ልተኩስን ሲል የሚሞት ነው። አሁን ደግሞ እያወላወልን ከዚህ ትንሽ ቁመና ነዋ ስራችን ፈትተን የሁላ ህዝብ ሰርቶ የሚበላ ነው። እናቶቻችን ብዙ ስራ አላቸው። ስራችን ፈትተን የመጣነ ሆኖ ከነጋግሩና በቀይ ስሩሽ እንስራ እናቶቻችን አጥፎ እናቸናይኖፋቸው إلى كرا بقلال ما نحن فو بقلال الصورة زي متقرشين مشتاخوت متفركين بقلال بخورة زي يا قراتشين سوش بيتاچو مفرسو بيزيت نسانو ልጆች እናታቸው እንዳይጠብቃቸው በረሃ የሚሄዱ እናቶቻቸው በዚህ የተነሳ ነው። ይሄ ሰው ነው ልጆቻችን እንዳያድጉ የሚያደርገው። ይሄ ሰው ነው በልጆቻችን ላይ የሚቀልደው ያል። ይሄ ነው በቤቶቻችን ትዳር ላይ የሚቀልደው ያል። ይሄ ነው በዛበራችን በወሪቱ ፈጣሪ በሰጠን ላይ የሚቀልድ ያል። ይሄ ነው በዛበር ላይ የሚቀልድ። ይሄ ነው በወላጆቻችን ወሪት የሚቀልደው፣ በቄሶቻችን የሚቀልደው፣ በመለክሶች የሚቀልደው፣ እኛን ወራዳና ኮሳሳ ሊያደርገን የሞከረው ይሄው ይጩር ነው በግንባራቸው የምታዩት። እንዴት ያልነው ቅዱስ ህዝቦች በምንም ቦታ በሃይማኖትም ሆነ በምንም ነገር ተጥሰን ተደፍረን የማናውቀውን እንደዚህ ያለ ዳብሎስ ኮሳሳ ግን ከዚቹ ቅዱስ ሀገር ሊደፍረን ገብቷል ማለት ነው። ይሄ ሁላችንም ሆዳም በመሆናቸው ሌሎች ሰዎች ደካማ በመሆናቸው ሃይማኖታቸውን ስለማይጠብቁ ከዚህን የተነሳ ደካማ እህቶቻችን እየተጠለፉ በየበረሃው እየሄዱ ለዲያብሎስ አገልጋይ ሆነዋል። ይሄን ነገር እኛ እንፈልገውም። ከዚቹ ቅዱስ ሀገር የመጣ ነው። እንደ ሁሉ ህዝብ
እስራኤል በሙላው የሚያከብረውን በዓል ሀግ ዮም ኪፑርም ሆነ ሀግ ሻቦት ፔሳህ አብረን እንደሁሉ ህዝብ ለማክበር ነው እንጂ ተገልለን በየሜዳውና በየበራው ልናከብር አይደለም። ይሄ ልጅ የሚያደርገን ተገለሉ ነው የሚለን። ይሄ ልጅ የሚለን ከእስራኤል ጋር አትሂዱ ነው የሚለን፣ ተነጣጠሉ ነው የሚለን። ይሄን ነገር አንፈቅድም እኛ። ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም ነው የምንለው። ስለዚህ ይሄ ልጅ ይወገድልን ተስራው። ህዝባችን እየረሸነንብን ነው። የሚወጣውን ትውልድ እያጠፋብን ነው። ምንም ቢሆን ማንም ግን ይሄን ልጅ እኛ አንለቀውም። በሌም ኸብራቲ ማለት ነው። ቦታውን እስከሚይዝ አንላቀቅም። ግን እኔ ፖኔ ለሳራ ዳቶት באמת לשר הדתות, אנחנו כאן בגלל הבחור המקולקל הזה שבא לקלקל קהילה שלמה. הוא כבר הצליח לחשוף אחריו 3,000 נשים שקלקל אותם. אנחנו לא רוצים שימשיך לקלקל, אנחנו לא רוצים שימשיך להרוס, ולכן אנחנו כאן שאתה גם תן לנו את הכוח וגם את האפשריות להילחם בכתות. תביא לו. רק לרב מיכאלי. בוא לפה. בוא רב מיכאלי. ያችን መጠንከር አለብኝ። እንደዛው ትንሽ ወደዛው ነው በታና ወደዛው ነው። ተራስተልኝ እንደምን አላችሁ? ለማህበር እስራኤል ለአባቶች የሃይማኖት መሪዎች እንደገናም ደግሞ ለሃይማኖት የምትታገሉ ወንድሞቻችን፣ ለሃይማኖት የምትታገሉ እናቶቻችን፣ ለሃይማኖት የምትታገሉ ወንድሞቻችን፣ የስድብ በረዶ ለፈሰሰባችሁ የስድብ በረዶ እስካሁን ድረስ የሚፈስብን በሃይማኖት ነው። እነ ሐናንያ እነ ሚሻኤል እና ዛሪያ ከሳት የተወረወሩ በሃይማኖታችን በሳትም ይወረውሩን ይቻላል። እኛ በሃይማኖታችንም መሞት እንችላለን። በሃይማኖታችን በ87 በ86 1986-87 ካህናቶች የሃይማኖት አባቶች እምቢ አሻፈረ ብለው ለሃይማኖታቸው በማያውቁበት ሀገር በማያውቁበት በር ኢየሩሳሌም መጥተው ወር 2 ወር ተኝተዋል። እኛ ከነሱ ወሊም ኻዳሽም ከእስራኤል ሀገር የ6 ወር የወር የ2 ወር የ5 ወር የ7 ወር ዓመት ያልሞላቸው ሽማግሎች 2 ወር በመተኛት ሃይማኖትን የመለሱ አባቶቻችን እንደዚያ ሲያደርጉ እኛ 40 ዓመት ከእስራኤል ሀገር ያለነ አንድ ልጅ አንድ ወጣት ገብቶ እኔ ነኝ ኃላፊ፣ እኔ ነኝ ካህን፣ እኔ ነኝ አርዴት ውሃ የምረጭ፣ እኔ ነኝ የምድር የምኩል፣ እኔን ተከተሉኝ፣ ልባቸው ወንጅለዋል፣ ካህናቶች ልባቸው ወንጅለዋል የሚል አንድ ድፍረት የሌለው አይኑን በጭር ያጠበ ሃይማኖታችን ሲቀማነ እኛ ወደ ቤታችን አንመለስም። መዲና እስራኤል ጥርኻ ልትባየሽ ሳረዳቶት ውፀር ልትባየሽ ሮሽ መብሸለት እስራኤል ውፀሪ ልትባየሽ አላኖ ጥርክም ላሞድ ሊያዶካን ውፀሪ ላዝሚር ወቶ ውፀሪ ልገያ ሆቶ አማሲ ተበማድያ ሁነቃህ ኤተቅቡፃ ቅጣና በጋሻብ መናሴ ለናቴሬት ኩላም እትኮል ወደ ኢትዮጵያ ሮጬ ለቃቶታል። ላኸን በእዝራት አሸም እኔ ኮራለሁ በእናንተ በአባቶቻችን በሃይማኖት መሪዎች በእናቶቻችን በአባቶቻችን ስትሰደቡ ስትዘለፉ ብዙዎቻችን እንኳን አገሩን ምን አይነት ህግ እንዳለ በሃይማኖት የምንታገለውን ሰድበዋል፣ ላሾንራ ተናግረዋል። ሐዋሪት ላሾንራ ትልቅ ሆኖ እኛ ተከሰን ወደ ፍርድ ቤት እንቆማለን። ካህናቶች የሃይማኖት መሪዎች ፍርድ ቤት ቁመው እናንተ ስተተኛ ናችሁ የተባሉ
የተባሉ እዚህ ወደዚያ ምን አለ? ከዛሬ ጀምረን ተማምለን ራሱ መንግስት ይህን ልጅ ከሃይማኖቱ አባሮ ራሱ ቦታ እስካልሰጠው ድረስ እኛ ቤታችን አንመለስም። ህዝቡ ዮም ኪፑር ሮሽ ሐሸና ምኑ ለዚያው ነው። ሮሽ ሐሸና ዮም ኪፑር ምኑ ለዚያው ነው። ሱኮትም ምኑ ለዚያው ነው። ሀመንደር ያለ ህዝብ በእናትህ ሃይማኖት በአባትህ ሃይማኖት የማትኮራ ከሆን ሄዳ ሁነህ ተመልከት። እኛ ግን ወጥተናል። ሳረዳቶት መጥቶ ሰውየውን እኔ ጠርቼ ከዚህ ክፉ ድርጅት ከዚህ ክፉ ስራው እንዲወገድ አደርገዋለሁ እስካላለ ድረስ መንግስት የሆነ እንትን እስካልሰጠን ድረስ በምንም ታምር መመለስ የለም። እርግጥ ሙላችን ባለትዳር ባለቤት ልጆች አሉነ ቤተሰብ አለነ ሁሉን ነገር ሙላችንም ባንቀር በምሽ መሬት የመጀመሪያው እዚህ ማድር እኔ እሆናለሁ። የመጀመሪያው ማድር እኔ እዚህ እሆናለሁ። አፍጋና ለኛ ምንም ከባድ አይደለም። አፍጋና ለኛ ምንም ከባድ አይደለም። በአገሪቱ ባጋጠመነ መከራ እኛ በሃይማኖት ነው እንጂ በሌላ ነገር አይደለም የወጣ ነው። እኛ ወይም ራበነ ምግብ ስጡነ ዳቦ ስጡነ ወይ ቁጭ ብለን ጉልበታችን ቤት አቅፈን ይዘን ምግብ ስጡነ ብለን አይደለም የወጣነ። ማስኮሬት ይቀበልልን እያሉ ነው አገሪቱን ሲያምሷት የሚውሉ እና ስለዚህ እኛ ወጣነ ለቶራት ሞሸ ነው። ራሱ ሳያፍር ካህናቶችን እየከሰሰ ሁሉን ጠቅላላ ሊከሰው ነው ብሏል። እንዲያውም ልነግራችሁ ብዙዎቹን ቄሶች በርሽማ ግብቶ እኔ ጋር ነው ያሉ እያለ ይናገራል። በርሽማ ዋና ቄሶችን ህዝቡ ውጅንብር እንዲገባ፣ ህዝቡ በፍራቻ እንዲገባ፣ ህዝቡ ተስፋ እንዲቆርጥ፣ ህዝቡ ወደ እሱ እንዲሄድ የሚያደርገው ነገር እሱ ብዙ ገንዘብ አለው። ሰዎች ለሱ የሚሰጡት ገንዘብ ከእስራኤል ሀገር አንደኛ ሀብታም ሆኗል። ስለዚህ እኛ መንግስት ይውጣና ሳረዳቶት መጥቶ መልስ እስከሚሰጥ ድረስ ቤታችን አንመለስም። רבו בשט היקר, אני רואה אותך שאתה פה. רבו בשט היקר, במשמרת שלך יש חצי מהקהילה שצמים היום יום כיפור שלהם. איפה אתה? איך אתה רואה חצי מהקהילה שלך שהיום עושים יום כיפור? נראה לך זה הגיוני? שהם עושים יום כיפור היום יום כיפור של ממלכת כהנים פה הגענו. הקהילה הקדושה הזאת כרגע מפורקת ומבולבלת. חצי מהקהילה טוענים היום בישראל. אנחנו מספר פעמים תדברנו ולא התייחסת. וברכה לא קיבלנו. הדבר היחיד קיבלנו מכל לשכת אנשי דת בישראל להפנות אצבע אליך כאן בעצם בשביל הדלתות, ואנחנו עד היום לא קיבלנו שום מענה לכך. אבל האמת היא, ואני אומר את זה,
המנכ"ל שיבוא לא המנכ"ל שיבוא לפה שהמנכ"ל יבוא לפה המנכ"ל יבוא לפה ייתן, יראה מה שיש פה יראה את הנוכל הזה את השקרן הזה שפירק משפחות אני רוצה שהמנכ"ל והשר הדתות יבוא לפה אוקיי, תעלה למנכ"ל שיאשר זכותך בוא נגיד לך רבו בשט, מכבדים אותך אתם הראשון שנכנס בכם אתם, זה היה העבודה שלכם זה לא העבודה של האזרחים זה היה העבודה של הקייסים והרבנים אז מכבדים אותך אנחנו, אתה הרב הראשי לענייני הקהילה האתיופית יש לנו כבוד אליך זה התפקיד שלכם זה דת, זה זהות אתם הייתם צריכים להילחם אתם הייתם צריכים להיכנס לא באמת מישהו שיביא אותנו למצבים כאלה זה הרבנים וזה הקייסים כי אתם מפחדים ממנו אני לא יודע למה אתם מפחדים ממנו הקייסים שלנו והרבנים זה מה שהם הביאו אותנו למצב כזה סקר שלטים על דעת עצמם אנשים מתנדבים שילמו בכסף שלהם בלי ארגון בכל הארץ 7 אוטובוסים הוזמנו אז עכשיו מה שאנחנו צריכים? מה שאנחנו צריכים? שאמר זכותך, אין לנו נגדך שום דבר אנחנו, יש לנו בעיה עם הנוכל הזה היום יום כיפור שלו ה-28 לשמיני היום זה יום כיפור שלהם בראשון לתשיעי זה הסוכות שלהם והשני לתשיעי זה הסוכות נגמר שלו חבר'ה, באתם להפגין, תפגינו, תשמיעו הוא מסביר לו, בסדר מקר ואגע אלו, מסרתם יפלגו כן, כן, לא, בסדר אז בקיצר, עכשיו אני רוצה או המנכ"ל של הצררתות יבוא יראה את האנשים האלה שיראה את התמונה, את החרה, את הנובל הזה שיבוא יראה את זה ואחרי זה אם שר הדתות צריך להגיע, יגיע ונעלה לא סתם לעלות ככה שיבוא יראה מה הולך פה אנחנו נבדוק את זה אבל אם אנחנו נעשה אולי משהו אחר אם אנחנו נעשה משהו אחר אנחנו נעלה ונשאר לדבר ובנוכחות שלכם אין, בלי הציבור הזה לא, בלי הציבור הזה אי אפשר אתם לא יודעים מה, עזוב, אני יודע את המערכת, הכל הזה, בואו תוצרים לי, התחלתי בזה אוקיי כבוד הרב, אתה הולך את השלט להראות להם? את השלט הזה לא, הוא יבוא, הם יבוא לפה שיראו על מה מדובר חבר'ה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים בבקשה, עם כל הכבוד להרבה אנשים שאתם באתם לפה, אני מעריך ומכבד אתכם אנחנו רוצים כרגע שהמנכ"ל יבוא, יראה את כל הקהל, את הנוכל הזה לא להביא לנו כל מיני דברים רב אושת, מכבדים אותך אתה הרב הראשי לענייני של הקהילה קודם כל זה היה תפקיד שלך כתבנו לך מכתבים אני לא יודע עם איזה פקידים אתה עובד בקיצור, עם שר הדתות כבר נפגשתי איתו פעם אחת נפגשתי איתו כבר עם שר הדתות ועכשיו מה שאנחנו צריכים שהמנכ"ל יבוא ירד איך יכול להיות מדינה בתוך מדינה היום כיפור של עם ישראל ב-25 לתשיעי איך יכול להיות כת היום עושה ב-28 לשמיני איך יכול לעשות לחגוג יום כיפור נכון איך? בראשון לתשיעי רגע, חכה שנייה רגע בראשון לתשיעי זה ערב סוכות שלו בשמיני לתשיעי זה נגמר הסוכות מה קורה פה? מה הולך? מה זה? יש פה שתי מדינות? אתה צודק נכון יש פה שתי מדינות, יש פה מדינה אחת איך מדינה בתוך מדינה החגים של עם ישראל ה-25 לתשיעי יום כיפור תאר בעצמך יש פה חוקים במדינה
זה בגלל שהקהילה שלנו כולם מפחדים, הקייסים מפחדים, אתם הרבנים מפחדים. אם זה איזה מישהו, או אשכנזי, או מרוקאי, היה אומר איזה כושי, מקלל איזה קללה, כל הקהילה יוצאים. אין כזה דבר. לא בגלל שהוא מאיתנו. מישהו עשה טעויות ישלם. הוא חלק מהמדינה. בסדר? מדרוגיה, יסוצאבי. סונה הרבנות הראשית דמוי. מנשה, תביא את הרמקול, עזוב אותך, תבוא לפה. מה? תלך מישהי שקנה. עזבו, הלו חבר'ה, תעזבו אותו. הוא ימין. נגרו אותה, נגרו אותה. לא היינו צריכים להגיע בושה, בושה. וזה בסדר סבבה. ביום שני נקבעה לכם פגישה עם השר בנושאים האלה. לנציגות מכם, אני לא בקיא בנציגות. אני לא יודע מי הנציגות, אבל נקבעה. רק שנייה, רק דקה. אתה גם בעצמך, אתה גם צריך לקרוא בעצמך. אתה דעתי, אתה שם כיפה. לא בא רק לידה. לא רק לידה. אתה תגיד לי יום שני הבא. אנחנו פה היום יום שני. הרב יושב במשמרת שלך, אתה יושב. הרב לקהילה יהודי אתיופיה, אתה יושב. אתה קיבלת מכתבים מפה ודעת קשה. אתה הרב של קהילה יהודי אתיופיה. אתה אמור לענות ואתה אמור לשמוע את האבות של הקהילה שלך. לא רק שאתה הרב לקהילה יהודי אתיופיה שקיבלת את זה הזאת. זה לא נכון. אנחנו רוצים שלא יכול להיות. לא יכול להיות. אתה אתה מנהיג אותה, אתה יושב, אין תפרוטים של העולמים. למה איפה אתה? המשמרת שלך היא מתרסקה. רם ומישל, המשמרת שלך מתרסק. אתה יושב, למה שאתה לא יכול להגיד? אתה לא יכול להגיד? זה שאני קולטים עליך. איך לא להתקשר לנו רק היום לא יוצאים? לא מתביישים? למה בושה לנו עושים? ስሙር አቅረጋ አንድ ጊዜ አዳምጡን። አንድ ጊዜ አዳምጡ። አንድ ጊዜ አዳምጡ። አንድ ጊዜ አዳምጡ። כבוד הרב, אני נוכחתי בפגישה פה בבניין הזה 3-4 פעמים בשביל להסביר על אמור איך הוא חורס את הקהילה. אולי אתם לא זכיתם לפגישה הזאת. כל יהודי, מי לא כואב לו? עכשיו באנו בשביל שר הדתות, הממשלה, הבן אדם הזה שירחיקו מקהילה. אם הוא רוצה לחזור, שיחזור בתשובה. שלא רוצה לחזור, שזעקת שירשם במשרד הפנים. בדת היהודית. פרק משפחות. לכן אנחנו רק התחלנו היום. אז לא באמת בבקשה, תנו כבוד לאנשים שבאים לתמוך בנו. כבוד הרב בא לתמוך. אני רוצה הרב ידבר. ለክቡር ቄሶች፣ ረበናቶች እና ህዝብ ሁላ የመጣው ቅድም እንዳልነው
ከአቶ አሸር አጠቃላይ ኃላፊው የמשרד שירותי דת እና የረבנות הראשית አጠቃላይ ኃላፊ ወደዚህ ሊወርዱ ነው እና ለመስማት ይህን ሁላ אז ይህን בסדר? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ቆይ አንድ እስኪ ይኸውላችሁ ቅድም ወደ ላይ ወጡ ተብለን ነበረ የተወሰኑ ሰዎች። እኛ ደግሞ ከላይ እንደማንም ዝም ብሎ ተጣሎ በድብቅ መውጣት አይቻልም። መውጣት የሚችለው ወይም ማንካሉ ሼርስ ሳራዳቶት በምስራዳቶት የሚሰሩት እንዲያውም በአሁኑ ሰዓት ሳራዳቶቱ ዋናው ሚኒስትሩ ዛሬ ከዚህ እንዲመጣ ካልመጣ አንንቀሳቀስም ብለናል። ራቦ ምሽት እሱን እኛ በጣም እናከብረዋለን እንለዋለን። ግና 7 ወር በሞላ ደብዳቤ በመጣፍና በማለት ለአረብ አራሺ ለእስራኤል በመስደዳችን አረብ አራሺ ለእስራኤል ራቦ ምሽት በምስራር ሸሎ ሙቱፓል ነው ተባለ። ይህ ሁላ ነገር ሲሆን አልሳካለን ሲል ባለፈው ወር ከሳራዳቶቱ 2 ቄሶችና ማርካስ ልብጋይ ካቶት ኦርላኺም እኔ ራሴ መጥቼ ከሳራዳቶቱ ጋር ተገናኝተን ነበረ። ሳራዳቶ በአሁኑ ሰዓት ይህ ነገር ምሽታራ እስከ 2 ሰዓት ድረስ ሰላማዊ ሰልፍ አለን። ሳራዳቶቱ ካልመጣ ዓላማ የለንም፣ ክብሹን በሙሉ እንዘጋዋለን። እዚህ ተኛ ህዝብ ይውጣልና ከዚህ ላይ ደግሞ ቄሶች የሚናገሩ ካሉ ለቄሶቹ ስጡ። አሳልፈው ምናሼ ለቄስ አዲሱ አንድ ዝገን ጭብጫቤ ለቄስ አዲሱ ለሃይማኖት የተዋጋ አባታችን ራው ሸተት ያብሳችን አለ ይመጣል። ሳራዳቶት ይመጣል ነው ያለና እየተጣበቅና ነው። መጀመሪያ ማንካሩ ይመጣል ያለ ማንካሉ እኔ መጥቶ መስማት አለበት። ማንካሉ ከዚህ መጥቶ እንዲሰማ ብያለሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ ሳራዳቶቱ መምጣት አለበት። ችግራችን አልተፈታ፣ እዚህ መንቀሳቀስ የለም። እስከ መጨረሻው ድረስ እንጓዛለን። ጠንክሮ አይዟችሁ ነው ምላችሁ ያለ። እንግዲህ ፈተና መጓጣት አለብን። እዚህ መንቀሳቀስ ያለብን አይዟችሁ ነው ምላችሁ። በሉ አይዟችሁ፣ ሰላም የሀገር አምላክ ይርዳና። አይዟችሁ ወደ ሰዎች ነን እናንተ አንለይም። የመጣ ይምጣ የቀረ ይቅርኛ ግና እያንን አምነን ታገላለን ከመጨረሻው ድረስ። አይዟቸው ጎናችሁ ነው። እንዴት ሃይማኖት ነው፣ የአባት ሃይማኖት ነው፣ የአመጣና ሃይማኖት ነው። አይዟችሁ ጠንክሮ በዚያ ብለን በእነሱ እሱ አንበገርም፣ አንሰግድለትም። ታውቃላችሁ እሱ አላሁንም አንበገርም፣ እሱ አንሰግድለትም አንልም። አምላካችን አለ፣ አባቶቻችን አምላክ ወማይዘራው እስራኤል ጠባቂ አይተኛ ማንቀላፋም ምናምን ሙላው ዳነ ደስ የነገርን አንተ ቀዳማው አንተ ወዳናው። አሁን ደግሞ አይዟችሁ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ የምንለው ነገር የለም። ከመጨረሻው ድረስ እንለፋለን። አይዟችሁ እናንተ ነው ወደ ግራው ለቀኝ ነው ከጎናችሁ ላይ አይዟችሁ አለለ ላይ ተባረኩ። ሰላም አምላኬ ደግሞ ያርፍ ይዛለ የተባረከ የተቀደሰ ሰላም ደርሰ መጨረሻው እጆያኔ ተካግልና አምላክ ይርዳለ። ተባረኩ አደጎ እንቅድሜ ከንም እንዲ አበባይ ዳማ ከዚህ ለመጣችሁ እናመሰግናለን። ለሃይማኖታችሁ ለመጣችሁ በጣም እናከብራቸዋለን። ለካህናቶቻችን ሁልጊዜ ከጎናችን ሆነው ለሚታገሉት ካህናቶች እንደምታዩቷቸው ያሉትን ካህን ያው የራሳችን እናያለን፣ የቀሩትን ደግሞ እናውቃለን። ስለዚህ የቀሩትን
የመጡትንም ደግሞ እንግዲህ አብረው ከጎናችን የሚሆኑ ያድርጋቸው፣ ልብ ይስጣቸው ነው የምለው። ስለዚህ ከዚህ ሃይማኖታችን የማንም መጫወቻ ሲሆን ዝም ብለው እያዩ ሂደዋል። አብረውን ነው ያሉት። እኔ ናታንያ ጸሎት ቤቱ ብዙ ሰው ነበር፣ ተናግሬ ነበር። ግን ምንድነው ያሉት? ማን ነው የሚመራው? አይደለም ማን ነው የሚመራው ማለት ምንድነው? ለሃይማኖታችን ነው እንጂ አሸር እኮ ለሃይማኖት ነው የሚታገለው። አሸር ለሃይማኖት ነው የሚታገለው። የሃይማኖት መሪ አይደለም፣ ግን ሃይማኖት ስለሆነ ሁላው እናንተ ሁላ ነው የምትመሩት። ቄስ ብቻ አይደለም የሚመራው። ሁላችንም አሸር ብቻ አይደለም ለሃይማኖት ነው የሚታገል። ግን ቄሱ ራሱ ማን ነው የሚመራው አለ። እመጣለሁ ያሉ ሰዎች ሁላ ተመዝግበው የቀሩ ሰዎች አሉ። እኔ ራሴ መዝግቤ በናታንያ የቀሩ ሰዎች አሉ። ሊያወጡ ዝም ብለው ሳይመጡ ነው የቀሩት እና አብረው ጸሎት ቤቱ አብረው ነው ይውላሉ፣ አብረው ዳቦ ይቆርሳሉ፣ አብረው ነው ያሉት። ይሄን ልንነጋገር አብረን እያልን እርስ በራሳችን ገሌ ይጠላኛል፣ ገሌ አጎቴ ነው፣ ገሌ አክስቴ ነው ማለት የለም በሃይማኖት የመጣ። ስለዚህ በዝምድና አይደለም ሃይማኖት የግል ነው። የራሱ መታገል አለበት። ለሃይማኖቱ ይጫወትበታል። ማነው አምስቱ ጋር ያልተጣላው? ቤተሰብ ለቤተሰብ ተለያይተናል፣ በደስታም በመከራም ተለያይተናል። ስለዚህ እስከምን ነው የምንቆየው? ምን እስከሆነ ነው የምናየው? ምንድን ነው የምንጠብቀው? አሁን የመጣሉ ሰዎች ሃይማኖትን ይዞ ስለምታገል እኛ እናሸንፋለን፣ እንታገላለን፣ እስከ መጨረሻ እንታገላለን። አመሰግናለሁ። የእኛ ሃይማኖት እናቶቻችን ብዙ ሃይማኖት ጠብቀው፣ ወንዶች ብዙ ሃይማኖት ጠብቀን አውራ አባት መሪ አባት ብለን መተን በስግዱ በዓመት በዓል አዋል ምስጋና የተደረገለት በአንድ የማይረባ ይህን ሁሉ ሃይማኖት ያጠፋብኛል። አባቱን በድሎ ለሽማግሌ ያቀርቦ ነበር ይባላል። የሀገር ሽማግሌ ሁሉም እጁን የጣልበት በደንጃ ይወገር ነው ያለው። አሁን ይሄ እንዲህ ብሎ እኔ ይዞ አልወደውም፣ በጀም አልነካውም። ለምን እናጅሬ አባቶቻችን በትግሬ ያለው፣ በወሎ ያለው፣ በጎንደር ክፍለ ሀገር ያለው በየተለያየ እስራኤል አንዲት ቀን ነው የሚውለው። እንኳን አንድ ላይ ሆነ ቄሶቻችን ይዘን ለምንድን ነው ምስራደ ዳቶት ለምን አያየለም? ችግራችን ሃይማኖት ጠባቂው እሱ ነው። እስካሁን እንዴት ዘገየ? ቢመጣ ምን አለ? እዚህና እዚህ ሃይማኖቶች ናቸው። ቅድምም መጥተው አሁን ምኑረው እኛ መጡ ለምን አያከብረን? እኛ አከባቢ አይደለንም። በሱዳን ሀገር ስንት ሰው ረግፎ ነው የቀረበት እዚህ ለመምጣት። የእነዚያ አያሳዝነንም? አሁን እንግዲህ በአንዱ ሰው ነው ሃይማኖታችን የሚወድቀው። ስለዚህ አሁን ደግሞ በተለይ መጥፎ እንድንሰናበት ካልመጣ መንገድ እንዘጋለን። በመኪናው ግንባርን መጀመሪያ እኔ ቆማለሁ እና ብዙ ጊዜም አንሰደውም መኪናው እና እኛ እዚህ መጥተን እንዲያው ዝም ብለን በባዶ ለመድረው እዚያ የቀረው እስኪ ነቁ ይበለን መኪና የሚጠቅጥቀና እኛ እንመለስም። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ሰላም እንደምናላችሁ የተከበራችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ የሰዎች በሙሉ በአጠቃላይ ማለት ነው። በመጀመሪያ ብራቮ ይገባናል። በሙሉ ሲናገረንም ቶሎ ይመጣ ብሎ እንዲያሰለ ሰው የለም። ግን እኛ የተናገርነውን በኋላ እያዋለ ነው። ሳይመጡ የቀሩ የራሳቸው ጉዳይ ነው። ሊያመቸው ይችላል፣ ለመቸውም ይችላል። እኛ ግን ለሃይማኖታችን ብለን የምንነጋገረው ተግባር ወደዛ ብንሄድ ለስራ ቤቱ ያለ ነው። ሰራ ደጦት ያለ ነው። ወደዛ ብንሄድ ሱቁላ ያለ ነው። ለምን ወደዛ ወክብሽ እንስዳው መስሪያ ቤቱ ይሄ ነው። ወደዚህ እንለፍ ወደ መስሪያ ቤቱ ወደ ታሹረዱ ወደዚህ
ወደዚህ ነው እንዲያው መስሪያ ቤቱ ይህ ነው ከመስሪያ ቤቱ ወደዛ ስማቸው ነው። ይሄ ልጅ አለባበስን አይታችኋል። አንድ የበረቁ በሚል መገቢያ ሰው ምንደረገው ገለል እንዴት በዚህ አልተገነዘብ ነው አንድ ነገር ደግሞ መገንዘብ አለብን። አንድ ሰው ሆይ አሸር ማይማማንደር ትግለን ገደራ አሸር ችግር እንዳናመጣብኝ ሸሌቱን አምጣው ሸሌቱን እንትን አድርጉት ሸሌት ቦ ሰላም እንደምን ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በመጀመሪያ ደረጃ እንኳን ደህና መጣችሁ ለስብሰባው። ግን ስብሰባው መሆን ያለበት አዲስ ባለበት በሳብላ ነው እንጂ በግፊት በጠባልም ከመንግስት ጋር ጠብ የለንም። ፕሮግራማችን አቅደን የወጣ ነው ለሃይማኖታችን ለአንድ ሰው ጠብ የለንም። አትናገር አንተ ጠብ የለንም። ፀሐይ ነው ከዛ ጋር መቆም አንችልም። እናዚህ ጋር መቆም አንችልም። በህግ ከሌላ ግፊት እንዳንገባ መሆን የለብንም። እንደወጣ መሆን አለበት። እንዳሽሩ ነው እሱ እንደወጣ መሆን አለበት እንጂ ከዛ ውጭ ማለት ራሳችን እንዳንጋጭ እውነቴን እነግራችኋለሁ። እሱ ጊዜ ከብት አንሆን መሆን የለበትም እና አመሰግናለሁ። ሁላችንም የመጣነው ለሃይማኖታችን ነው። ሃይማኖታችን ለሁላችን ነው። ሰላም እያለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ቅድም እንደሰማችሁት ከራሙ ብሸት ጋር ተነጋግረናል። እሱ የተወሰኑ ቄሶችና የተወሰኑ ፊልም ከብራቴም ገብተው ይነጋገሩ ነው ያለ። በዚህ ጉዳይ ነው ሊጨርሱት የፈለጉ። አንዳንዶቻችሁ ይህን የዋህነታችን እንተው፣ እኛን በኋላ የጎተተን የዋህነታችን ብቻ ነው። የዋህነት ይቅር። አሁን ደግሞ ሳራ ዳቶቱ ማንካሩ ወርዶ ሁሉ ነገር ካልሆነ ስለዚህ ክብሽም ልንዘጋ እንችላለን። የዋህነት እያንዳንዳችን እስካሁን ድረስ እኛ በእኛው እየተባለ አሁን አይታችኋል። ያነ ረፋኤል አይታችኋል። አብዛኛው አቄችና አይታችኋል። ያነ ረፋኤል ምሳሌ ፈረንጅ ያነ የገጨሽው የኛው ሀበሻ አንድ ሳካን ካደረገ ሰው ገጭቶ እስር ቤት ነው የገባ። አሁን ግና ይህ ሰውዬ እኛ በእኛው ነው እያለ ይህ ካት 66 ሃይማኖት አውዳሚ እኛ በእኛ ነው እያለ ዝም ልንላቸው አንችልም። የሚቀጣ ከሆን የሚቀጣውን መቀጮ በህጉ በሳራዳቶት ይቀጣ። መዲና በቶክ መዲና ሊሆን አይችልም። እኻ ሆልያት አየው ማይስሪ በሽሞኔ ሻበናደም ሆገግ የውም ኪፑር ሆልያት ባይስሪ በሀበሺ ዛች የውም ኪፑር ሸል መዲናት እስራኤል
אנחנו בשבילך, יש פה ציבור מהבוקר, צועק אליך. קימה, אנחנו לא שווים משהו? תרד לעם, תרד, חכה לך. כאן מעודן על נפש. כאן ማችን ይነጠል ይነጠል ሃይማኖታችን ይከበር የአብያቶቻችን የለፉበት ይከበር የመለክሶች ትእዛዝ ይተላለፍ እኛ በየጊዜው ቤታችን እንዲፈርስ አንፈልግም። የማንም የይሁዲ ቤት ሊፈርስ አይመከርም። የይሁዲን ቤት ይሰራል እንጂ አይፈርስም። ይሄ ልጅ ግን ቤታችን እያፈረሰው ነው። ይሄ ልጅ ግን ቤተሰባችን ከቱ እያረገው ነው። ይሄ ልጅ ግን ህዝቡን እያለያየው ነው። ከኢትዮጵያ 2000 ዘመናት ኦሪትን አክብረው እናቶቻችን አባቶቻችን ሲሰደዱ ተሰደው ያጣት ኦሪት እንዴት አሁን እንደመሰሳት ኦሪታችን ካህናታችን አባቶቻችን ያወጡት ከቅዱሳን ኢየሩሳሌም ስገባ ኦሪት አይከፈልም። ከምን መጣና ኦሪት የሚከፈለው? እኛ ኦሪታችን እናከብራለን፣ እናከብራለን፣ ምሳሌ እናከብራለን። አባቶቻችን እናቶቻችን ያወጡት ኦሪት መከፈል የለበትም፣ ማላስፈገኝ የለበትም እና ስለዚህ ኦሪት חברים, אם אתם רוצים שהוא יבוא אדם טוב هذا زرزاونو أنا رزق بطا ما يكون ما يسمى ወገኖች አትጋፉ። ምንም አይረዳንም። זהו, אני מגיע, לא, רק አትጋፉ። תביא את הקייס, הקייס תביא את הקייס. זהו, רק הקייס. كما
ተመስገን ለማለት ያለበት שלום לכולם. רוצים לשמוע או לא רוצים לשמוע? אם לא יהיה שקט לא נוכל לדבר. נמצא איתי כאן גם מנכ"ל הרבנות יהודה כהן. בוא לכאן. יש כאן את הרב אפשט, הרב של כל יוצאי אתיופיה, ואני רוצה לומר לכם שא', אתם צודקים מאוד. אתם צודקים במאבק שלכם. אתם צודקים בזה שאסור לתת לבן אדם הזה להמשיך עוד יום אחד במה שהוא עושה. הדת היהודית והדת שלנו, של כולנו, לא כל אחד עושה מה שרוצה. לא כל אחד קובע תאריכים, לא כל אחד מפרק משפחות, לא כל אחד גורם להרס היהדות והרס העדה. עדה אתיופית, מי שיודע, נמצאים כאן המבוגרים שבכם, כמה הרב עובדיה זכר צדיק לברכה היה אכפת לו מהעדה האתיופית. אנחנו, הנציגים שלו, נלחמים למענכם, אכפת לנו מכם. אני רוצה לומר לכם, קודם כל, המאבק תלוי בכם. אתם צריכים להתחיל לשנות ולגשת גם למשטרה להגיש תלונות כדי שנוכל לעזור לכם. מה שעושים כשזה קט, מגישים כל תלונה למשטרה. שנייה. 54 תלונות למשטרת ישראל הוגש. קודם כל אנחנו דורשים, הגשנו למס הכנסה על פירוק משפחות שהוא עבד עליהם. למס הכנסה. שמס הכנסה צריך. אני דיברתי עם השר לפני שבאנו לכאן. ישבנו עם השר ואנחנו מתכוונים לזמן, איך שיחזור הכנסת לעבודה, לזמן דיון בכנסת בנושא הזה, כדי שהמשטרה תיתן יותר דגש. אם זה קט, יש חוק במדינה הזאת איך מתנהגים כלפי קט, וצריכים לראות איך האדם הזה לא ממשיך עוד יום אחד במה שהוא עושה. אני כן אומר לכם שאנחנו לא נעזוב אתכם במאבק שלכם החשוב והצודק. אני מבקש, אם יש לכם העתקים של התלונות למשטרה, להעביר לרב אפשט. אנחנו רוצים לראות במעקב אחרי התלונות איפה זה עומד. אנחנו נעקוב אחרי הנושא הזה. אנחנו נדאג שהדבר הזה לא ירד מסדר היום. תודה רבה. יש דברים חשובים שתגיד. כבוד הרב, קודם כל מה שלומך? תודה רבה שאתה מכבד את כל הקהילה ואת הזהות יהודי אתיופיה. קודם כל, שאמר זכותכם שאתם נותנים יחס לזה, זה פשוט לא יאומן. בדבר השני, אנחנו הפעילים חברתיים ב-17 בשנת 2017 הוא כבר 9 שנים פירק משפחות. משפחות התגרשו. יש המון כתות ילדים. בנוסף לזה, הוא עקץ אותם בכסף. אחד עוקץ 76,000 שקל, אחד 56,000 שקל, אחד 200,000 שקל. כל זה הגשנו מרשנו על מס הכנסה דרך העורך דין פה בירושלים. תביאו להעתקים של הכל. יש את כל העתקים. מס הכנסה חקרה אותו. תביאו להעתקים לרב אפשט. מס הכנסה לא יודעים אם חקרה, לא חקרה. קודם כל אנחנו רוצים שתשארו את המס הכנסה. הוגש תלונה על פירוק משפחות, הוגש תלונה על העלמת מס, שהבן אדם מוכר מים קדושים, כל מיני גרגרים שהבן אדם מוכר, הוא אומר להם לכו תראו כבשים בראש השנה, אבל לא שוחטים. כל כבש ראיתם אותו 2,000
500 شكل 40,000 شكل تابعوني بمكافأة مشالمين له متبعوا تتفرقوا أبسوط أدور أخير شان السنو لكن صوتو لكله زي ديرخ مسخرسا يشوا يسري بانوت 15 גברים שנקסו בכסף עשינו מרשרון של מסכרסה המסכרסה עד עכשיו לא נעתרה לנו תשובות. אני מבטיח לך, תביאו את העתקים ואנחנו נדאג באופן אישי גם מול מס הכנסה, גם בכנסת אנחנו נעשה דיון, לא ניתן לאף אחד למרוח את הנושא. בשביל זה גם באתי פעם שעבר, באנו עם 2 קייסים, עם מרכז נפגעי כתות, עם אורלכים, לשר הדתות פה במשרד. קודם כל, יש את הכתבה ב-17 לשלישי, בשנת 2022, שהוא עשה את החגים. אני אישית נפגשתי עם מנכ"לית רחלי, עם מרכז נפגעי כתות, הכריזה על ארכת, קיבלו מכתב הרב הראשי, היה כתבה בערוץ אחד וכולם התעלמתם. זה לא באת למעונדמת. אני מבקש פגישה עם העורך דין שלכם יחד עם 2 נציגים שלכם בנושא הזה, תכינו את החומר, תבואו לרב"ב יחד איתי נעשה פגישה ואני מבטיח שלא נפסיק עד שנעצור את זה. תודה רבה. יש לכם עבודה, איפה תכינו אותה? איפה המנכ"ל? תודה רבה. አሁን የመጣው ምን እንዳለ ታስተርጉመለሰዎቹ ምን እንዳለ አሁን የመጣው ፋሲካ ለሞቶ ወሪት ለሞቶ ወሪት የሙላው ነው የነጭ የጥቁር ወሪት አንድ ነው። አሁን ሕግ ዘላለም ያለውን ሰባት ቀን ቂጣ ትበላላችሁ ያለውን 7 ቀን በሬሳ በ14ኛው ቀን ቁርባኑ ቂጣ ትበላላችሁ ያለውን እሱ ለውጦ አሁንም በፋሲካ የወርቃና መጣጣ እንዲበሉ አጥቷቸዋል። እንደምናላችሁ ኦሪትን ሽር ያለሁ እያለ ነው የመጣ። ኦሪትን ሽር ያለሁ ባላኩ ሽር ያለሁ እያለ ነው የመጣ። ፋሲካን ሌሳንን ለወጠው፣ አሁንም ብርሃን ሰረቀን ለወጠው፣ አስተራይን ለወጠው፣ ባለመጸለፍን ለወጠው። ስለዚህ ኦሪቱ ለሁላችን ነው። በእስራኤል አዋቂ የለም፣ ሕጉን አያውቁትም፣ አቆጣጠር አያውቁትም። የሚቆጥር ኦሪት ነው። ኦሪት የሚመራ ከብርሃን ሰረቀ እስከ መጋቢት ድረስ በ7ኛው ወር ሌሳን ይውላል ያለው። በዚያ 14 ፋሲካ ቁርባን ነው የሚሆን ያለው። በትርጉም ብትለቁ ጥሩ ነበረ እና ስለዚህ ይህን ስለለወጠው ሃይማኖታችን ስለለወጠው ኦሪት ስለለወጠው ይሄ ለእናንተ ብለኛም ነው ለእናንተ ብለኛ ነው ስለለወጠው እንዳትበሉ በቤታችሁ ውስጡ በመጣጣ እንዳይገኝ ያለውን በዛን ጊዜ ቤተሰቡን አበላው፣ እንጀራ በላው፣ መጣጣ ጠጣው። ስለዚህ ይህ ሰውዬ ቀርቦ ተጠይቆ ኦሪቱ ነው መሪያችን። አሁንም ሁለተኛም ደግሞ እናንተ ሁሉን ነገር የምታስተጉር ነው። ይሄ ሰውዬ ከስራው እንዲወገድና እንዲያቆም ይኸው ቤተሰቡን እያጓጋ ነው ያለ፣ ባልና ሚስት እያፋታ ነው ያለ። አሁንም ቄሶች እኔ ናቸው እያለ ነው ያለ። ስለዚህ ቄሶች አንድ ነን። አሁን በዛሬ መጀመሪያ ነው እንጂ ይመጣል ቄሶቹ አለን አንድ ነን ያለ ነው እና ስለዚህ ይህ ሰውዬ ከአሁኑ ጀምሮ እንዲያቆም አሁንም ይህንን በትህትና እንለምናለን። ስለመጣችሁ ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ለህዝቡ እናስረዳው የተናገረው እሱ የተናገረው ህዝቡ ማንካሉ የተናገረው
כן, תגיד לרב, אני רוצה ማንካሉ ያለውን ማስረዳት አለብን። אני נשאר. ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አዳምጡ። በመጀመሪያ ደረጃ ማንካልሽን ምስራዳ ብቶት ያለውን አዳምጣችሁት ከሆነ በዕብራይስጥ ምንድነው ያለ? ጋመር አባሉት ምንድነው ያለ? ይሄ ሰውዬ አንድ ቀን አዳር ማዳር የለበት አንድ ቀን አዳር ማዳር የለበት ምን ያለ? እሱ ምንድነው ያለው? እኛ መረጃውንም ሁሉንም ነገር ከኛ አለ። አባል አንዳንድ ደብዳቤዎች ለራብ ለኔና ኪላ ሃይቴፒ ጥራው ወሸት ደብዳቤውን በመጣፍ ይሄን ነገር በማዘገየት ከነሱ ያደርሰው አድርሰው አንጃ አሁን ውሸት ከዚህ አለ እየተናገረ ነው ደርሷል ብሏል። በቲፑ ነው ብሏል። ግና ይዘው የግና እንዳነጋገሩ በጣም ነው የተቆረቆረ። ራቦ ባዲያ ዮሴፍ እናንተን ብዙ ክርክር ሲኖር ከናንተ የበለጠ ይሁዲ የለም ብሎ በሃይማኖት የመጣ ቀልድ የለም ብሏል። ይዘውየ እሱ ምንድነው የሚለው? እናንተ መረጃው ካላችሁ ለማሳካሳም ሄደ መረጃው ካለ ለጉዞም ካለ መረጃውን ራቡ ይሸጋለ አምጡተይ በክነሰቱ ስለዚህ እንነጋገራለን። አሁን በአሁኑ ሰዓት ክነሰቱ ወጥ ነው ባዳ አቋቁመን ይህ ሰውዬ አንድ ቀን አዳር ሃይማኖቱንም ሊቀይረው አይችልም። ዋናው ነገር ግና የተበደላችሁ ካላችሁ በቃት ለምሽጣራ ሄዳችሁ ቱሩና ሙሉ ዝም አትበሉ። እንደዚህ እስከዚህ ድረስ መጣችሁ ሮሮ እንዳሰማችሁት ካትን ወደ ወንጀል ለማድረስ ለመንግስት ሮሮ ስታሰሙ ለፖሊስ ቱሩና ስታደርጉ ብሎ ተናግሯል። እና ደግሞ ቄሶቹም ይህን ነገር መዋጋት አለባቸው። ይህን ከተዋጋችሁ ታይ እኛም ከጎናችሁ ነን። የእናንተ ሃይማኖቶች አይደለም የእኛም ነው ባልባው ሳለኝ አሁን እኔ የምፈልገው ምንድነው? ሳራ ዳቶቱ በሰይባ ካለ ሳራ ዳቶቱ ደግሞ ዋናው ሚኒስተሩ መምጣት አለበት። መልቀቅ የለብንም። ሚኒስተሩ ካልመጣ ደግሞ ጠይቃቸዋለሁ። አሁን ሚኒስተሩ ያላችሁ ሚኒስተሩ መውጣት አይቻልም። ምክንያቱም ፍቃድ የለም የሚታሆን ከዚህ አይደለም አለ የሚታሆን ከክኔሰት ሁላ መውጣት አይቻልም። ፍቃድ የለው ለማንቃት ብቻ ነው ብቻ ሚኒስተሩ መውጣት ስለዚህ ሞክራለሁ እና ጠይቃለሁ። ሁሉ ግልጽ ግልጽ አድርጎ ነው የተናገረ እና እሞክራለሁ እንደገና 5 ቄሶችና የተወሰኑ ሰዎች እሞክራለሁ። עכשיו מר סלומון ቄሶችና 5 ሰዎች ላይ 10 ሰዎች עד שהרב פשט יברר את הפגישה עם השר, נציגים, לפחות 3 נציגים ועוד מספר טקסים, לפחות לא הרבה טקסים, לדעתי כל הטקסים, יחד 3-4 נציגים, אנחנו מבקשים לפגוש את השר, להכניס איתו מילה. אנחנו היום לא נחזור בידיים ריקות, אנחנו שומרים על ידעותינו, לא ניתן לאף אחד שיגרור אותנו, את העם הזה ששבה במשך מעל 2,500 שנה. כאן בישראל לא יקרה שיהדותנו הולכת מתפוררת. ולא יקרה, ולא יקרה. אני מבקש כבוד הרב שתברר, אנחנו לא נחזור היום בידיים ריקות, אנחנו נחזור עם היהדותנו כפי ששמרו אבותינו מעל 2,500 שנה, וקל וחומר כאן בישראל. אז אני מבקש, אנחנו מבקשים לבדוק שהפגישה עם כבוד השר, ואנחנו בשלב זה ממתינים לשמוע מכבוד השר מה דעתו, ואיזה מענה הוא נותן לנו, כי אחרת אנחנו לא נחזור כפי שאמרתי, ידיים ריקות.
በመጀመሪያ ደረጃ ለዚህ ደረጃ ላበቃችሁ ለዚህ ሃይማኖት ስትታገሉ ለቆያችሁ የከርሞ ሰው ይበላችሁ። በሃይማኖታችን መደራደር የለም። በሃይማኖታችን አንደራደርም። አሁን ተጀመረ እንጂ አልተጨረሰም። እኔ ከዚህ የምናገረው ራባኖች፣ የሃይማኖት ኃላፊዎች፣ የኔ ጓደኞች ስራችሁን ትታችሁ መስሪያ ቤቱን ዘግታችሁ ከዚህ ኑ፣ ከዚህ ኑ። እንደገና ካህናቶች የህዝብ ችግር አይደለም የሃይማኖት ችግር ስለሆነ ሁሉን ስራ ቆመን ከዚህ ለሃይማኖት መታገል አለብን። እንዲያውም አሁን ሃይማኖት የሚለው የተጣላ ታርቆ የወሰደ መልሶ የበደለ ክሶ ነው። ገሌ ጋር አልወጣም ሀገሌ ጋር አልሄድም የምንባልባት ጊዜ አይደለም። አሁን የምንለያይበት ጊዜ አይደለም። አሁን አንድ ሆነን ለሃይማኖታችን ታግለን ሃይማኖታችን የተመለሰ ወደዚያ እኛው በእኛው እናውቅበታለን። ታርቀን ሀቤቱ እንገባለን እና አሁንም ደግሞ ያልመጡ ካህናቶች ኃላፊነቱን እናንተ መጓጣት አለባችሁ። ከመቄስ ጥጋቡ የሚበልጥ የለም። የ80 ዓመት ሽማግሌዎች የ85 ሽማግሌዎች ሃይማኖቱ ስላመማቸው ሃይማኖቱ ስላስኮረኮራቸው አባቶች፣ ሽማግሌዎች፣ እናቶች መጥተዋል። ሀመንደር ያላችሁ ሰዎች ወደ ሃይማኖት ወጣ ብላችሁ ለትግሉ አብራችሁ ተሰለፉ። እንደዚህ አንዳንድ ኩታራ ዛሬ ይህኛን ይቀለብሰናል፣ ነገ ደግሞ የባሰ ደግሞ ቃጥላኒ የሆነ ጠቅላላ አይታችሁት ከሆነ ወረዲን ነይ ብሎ እስራኤል ሀገር ወረዲን ነይ ብሎ ፈረንጆቹንም ኢትዮጵያዎችንም እያሳበደ ጠቅላላ በእብሪት የሚወስዳቸው ትልቆች ይህን ገና አላዩትም። ትልቆች ይህን ገና አልደረሱበትም። እኔ ግን አይቼው ወረዲን ነይ ብሎ ሲስቅ ሲንከተከት በእኛ ሃይማኖት ጠቅላላ እያሳበደ ልጆቹን ሁላ ወስዷቸዋል። እንግዲህ እኛ እየወደቅን ሃይማኖታችን እየተነሳ ሲወስደው እኛ ዝም ካለ ኃላፊነታችን አምን ላይ ነው እና አመሰግናለሁ። ይህ በእውነት አሁን ልናገር የምችለው ሊያናዳችሁ ይችል ይሆናል። ሁላችሁ ቄስ ብርቁ በጣም እናፍርበታል። እኔ አፍርበታል። የምር ነው የምናገረው። ማሳፈሪያ ነው፣ ማሳፈሪያ። ቄስ ብርቁ የእሱን የመሰሉ ጓደኞች ማሳፈሪያ ናቸው፣ ማሳፈሪያ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት እኛ እዚህ እኔ ትናንትና ወጣት ህፃኖችን እንደማሳደግ መጥቼ በዚህ በሃይማኖት መዋጋት አለብኝ። 15 ሺህ የሚቀበለው እሱ ነው። እኔ ግን ስከበለ ቻልቼ የድርጅት ተቀጥሬ ነው የምሰራው። ያቀረበኩትም ደግሞ ጭ ያለ ምመራው ቄስ ብርቁ ማፈሪያ ማፈሪያ ናቸው። የመጨረሻ ማፈሪያ ናቸው። ማፈሪያ ናቸው። ደካሞች ናቸው። እናገራለን። ማፈሪያ ናቸው። የዛመት አንዳርታ ዋናው እና ምንለው መጀመሪያ ለነብላሸንናሸ በሆነ ጠካሮ የሰው ኃይል ምላየት አለው። የሰው ኃይል አዳምጦ እና መጀመሪያ የመጣ ነው። ብዙ ቄሶች መጡ ነበረ። ዛሬ በአብኔር ቅፋለ ሰብታችኋል። ቆረሻ አበራለ መድረስ ነበረ። እኛ ያለነው ዋናው የመጡት 3 4 ሁላውን ይወክሉታል ማለት ነው። በደም ይኸው ትልቅ ካህን ማለት ሊቀ ካህናት ማለት ምንድነው? በእድሜው ነው። በእድሜው እና ምንድነው? እንደ ምናሸ አሸ ጓደኞቻቸው ሆነ በእናንተ እስርና ወደ ልደሱ ጎበዞች ናቸው፣ ህፃናት ናቸው። ማለት ከመጀመሪያው ታግለው እንደዚህ ያደረሱት
በጣም ሞራል ይሰማቸዋል ነው ለህዝቡ እኔ ባለፈው የህዝብ የዛሬ አሁን የመጣ ሰው ያሟቸው ሚኒስትሩ እንደና የተለያየ ወለመረቀው አሸራ አለ ድቀት ነበረ አመጣም ዛሬ ምን ያለ አጣለው ምንድነው አለ አሁን የተዳቀው ሰውዬ ጥሩ ሚኒስትሩ ተናገሩ ተነጋገረ እንዲያውም በሁለት ድላምና ድላሙ ዳስባክ አንዳንድ ሰዎች ወጥተው ሚኒስትሩ ተናገሩታቸዋል ሳምንት እንመለሳሉ በአካል ማነጋገራቸዋለን ከዚህ በተወት ቦታ መነጋገር ለትግል ሳንረፍ ሳለን የተሳሉት ሰበብ ከአባቶቻችን እናቶቻችን አሁን የተናገሩ ጥሩ ነው ያለ አሁን ደግሞ ሰው ይመረጥ ምንድን ነው አይደለም መቶ ያለን ዋለለ አይደለም እያይበልቆ ሆነ አለ አሁን እንደምናደርገው ሰው እየተናገሩ ጥሩ ነው ሲሰጣ እንደ ሰጣው ቄሶች ገብተው ወደ ስራው ብሄር ያስፈልጋል አይደለም ጊዜ መሰጥ አሁን ሰውየው መቼ ነው ብለን አሁን ያለነው ተነጋግሮና በክብር መጥቶና እንግዲህ መጮህ ማያስፈልገንም ወደ ውስጥ አይደለም ገብተን እንደተመካከለ ያለው ቀደም ዳዋቆች ተዳገሩ ዝብያ ተዳቆቁ ዝብያ ብታይ ጓደኛችን ጠይቀው አንዱ ሊሰራው ምንድነው ያጀበው ማካሩ ይምጣ በጀመረ ተናገረ ነው ከላይ መጥቶ ለህዝቡ ቃል ይግባ ታጥባ ይሄ በጥቁ ቃል የተናገረው ነው ይሄ የተናገረው ራስራሽ ዋዳ ነው ያለ በራማክ በራበራበሩ ተናገረ ተናገረ ዳ ከመሰከራቸው አለ የመጣቸው ያው ሰባችባቶች ባንዱ ማካናሸን ዘራበራሽ ተራበሩ ታሪኮች ብናገሩ አሉ ዳዳብ እናቶቻችንም ዳተናገሩ ልስታቸው እሺ ደና ነው እና አራቡ ሸታውን ይመጣበት ሲዞ ደግሞ በዛ መጣ ላይ ቄሶችና ሰዎች ወስጥ ይገባሉ ወደ ውስጥ ይገባሉ ንግራቸው ይሆናል ብለ እንግዲህ ወገን የመጣችሁ ቄሶችም እናመሰግናለን። ይህ ነው መሆን ያለበት። ኃላፊነቱ የእናንተ ነው። ሁሉን አባት ያለው ነው። አሁን ደግሞ ይሄን መጥቶልናል። አሁንም ይመጣል። ካልመጣ ሃይማኖቱን ትቶ ሃይማኖት ከሌለ ምን አለ? ምን ልጅ አለ? ልጅ አልቆ አንድ ቁም ነገር ካልደረሰ ምን ነው አለ? ምንም የለም። አሁንም ይሄንን ወገን ኢትዮጵያ ይሁዲ በእውነት እናቶቻችን እኮ ቦስ ያወቁት ባረክ ያርጎሩ ጨምረው የሚያውቁት አሁን ከዚያ አገዳ ሽረት ሲሆን ተደብቆም በሆነ በይፋ ይህን ያህል አስር ሰው ይቀበላለሁ ብሏል። እሺ ይህን ያህል ተደብቆም በሆነ በይፋ ይህን ያህል አተራጅ ይሻል ፋሲካስ ይሻል ተሻሻለት ይሻል እሺ እና አሁንም አገር ሳንቀበል አንመለስም። ሰላም ብያለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሁላ በእናንተ ኃይልና በእናንተ አቅም ነው። አንደኛ ደረጃ ደግሞ የመነኩሴው ጦለትና እንደዚህም የህዝብ ወይና ዛባሻችን ጦለት ይሄ እረድቶናል። በአሁኑ ሰዓት ማንካልን አውጥቶ ማነጋገር ማለት ቀላል እንዳይመስላችሁ። አሁን ደግሞ ሳራዳ ተኩ ሚኒስትሩ 10 ሰዎች ገብተው እንዲነጋገሩ ይሆናል። ከውስጥ ሚኒስትሩ ሳራዳ ተኩ ከሚኒስትር የበለጠ የሀገሪቱ ሚኒስትር የበለጠ ሌላ የለም። ከስወን ናትረካዳ ሁላው ሰው አይገባም። مناشة بقلقة اللي لا تبرز مناشة زيرو كاكا مناشة بو سولي بو أنا بو خير تفرقشني مناشة تفليزة በመከሻ እያንዳንዳቸው
ያላችሁ በመከሻ ከዚህ ያላችሁ ስለዚህ ብንደማመጥ ጥሩ ነበር። ሳስረዳ ብንደማመጥ ጥሩ ነበር። ማካሽ ያረጋል። በመጀመሪያ ደረጃ ሁላችሁ ወደ ኋላ 10 ሰዎች ቄሶቻችንና ቄሶችና የተወሰኑ ሰዎች በአንድ ላይ 10 ሰዎች እንገባለን። በመጀመሪያ ቄሶቻችን ስድስት ቄሶች እና ራብ ሚካኤሊ הראשון שביקשתי שהשר יבוא לפה שישמע את עזתנו, אבל אתה לא יכול לזה, ולכן כולנו נשמע להוראות של המשטרה ושל צה"ל אנשי ביטחון. תודה רבה לכם. לא, אין כניסה, רק נשים. אין טעם. עזוב, לא נכנסים לפה. זה אליי. לא, אליי. זה להכניס? לא, מדברים עליי. לא. הוא מכניס אותך? כן, אני מדבר איתו. הוא מדבר איתו. אז תוציא את זה עם הצהוב, שיצא זה עם הצהוב. מי זה? זה עם הבט, שיצא. שזה יצא, כנס בנו. לא, הוא... יש לו... הוא היה רשום לי. אז תוציא אותו. כן, הצלם אני. ומה איתו? לא, עזוב. רק צלם, תודה, כנס. סימנג'י. בוא נדרו. בוא, כנס רגע. אמיל בידוק. טוב. עכשיו? זה מהכל? አሸር ያንሰው እያስገቡትኝ አስገባው ሰውዬ አንኔ ኩባ ሰላም ወሬታ לא מרתם השורה. אפילו מכתב זכיתי. እንደዚህ ብን አቤዝ ረቦ ብዙ ሰው እንደዚህ ብለው አንተ በዝማን ተፋውን ልንገባ ነው። ቪዲዮ ነው ማህር ካሪ ሞሪቱም ነው ለፈኛ ዘሱ አልፈው ጥሩ ነው ለለሰን ሲመጣው ሸዱ ሻታ ሰላም ቦኑ ያላ ቦ ወደዚህ ገባ אנחנו יותר שלא ניתקע לא קטע שלא ניתקע טוב זה בסדר כן זה בסדר שמה שנעשה ונצליח נחלקנו במדרגות ደግሞ እንደዚህ ቪዲዮ ለመቅረጹ ኢሹር ጠይቁ ነው የሚለው ትንፋሽ ይፍሻል እንደዛ ለን ጠይቃል ሽየሰደው ከና አባቂያስ ይመርቃሉ አጃን ወደዚያ የሚናገር
אבל לגבי זה, צילום, קבל אישור, בסדר? יש כת השר, אז אם אפשר ככה לקרוא את המצלמה, בסדר? ለጊዜው አንሳ ለጊዜው ማንሳት ትችላለህ። ከውስጥ ነው መግለጥ አትችልም ያለ ጠይቋ חבר'ה, בואו. ጠይቁ ምን በለው ጠይቁት። የራሳችን ነው ብለው ተናገሩ። የሚከለክሉ ድረስ ሰው በሸኮ ዝጋ የሚለው የሚከለክሉ ከውስጥ መስጠልኝ የሚናገሩት ነው ያኔ אני מבקש רק לכבד אותנו בלי תמונות פה, בלי צילומים. בסדר? תודה. چله علي جاب المناس هنا مودو ماني چله اوكي اوكي كان تمثلف واو سر תודה רבה לכולם. אני דיברתי עכשיו עם פנינה, גם כן נעשה ישיבה יחד עם זה, יחד עם השר, ואנחנו נתקדם. ቀጥታ ዝም ብላችሁ በውጭ ነው በውጭ ነው የእነሱ ነው הרב עזרא, ወደዚህ ነው አባ ניפגש צבא בשבת, תלווה אותי. אמן כן ירצה. אני לא רב እዚህ ጋር ስለሚጋጭ ነው
ይህ ነገር ሲመጣ አላውቅም፣ ምንም አላውቅም፣ ማውቀው የለኝም። ኋላ ግና ምን ይላሉ እየደወሉ ከጦለት ቤቱ እንዳትመጭ ለምን ኧረ ፎቶሽ ወጥቶ ፎቶሽ እየዞረ መርቀዝ እያደረግ ዘወር አድርገው ሸኩላ የሚሽቡ አንቺማ እንዲህ ያለ ሃይማኖት ረከሰው ሂደህ ረክሰሻል የአንቺ በረከት የመጡ እንዳይገባሉ። እኔ ግና ምንም አላልኩም። ሙሳይቴን ይዤ መባዬን ይዤ ለሰንበትም ለሙቶችም ይዤ ተነስቼ ሙሳይቱ ተተቆረሰ ግና ተነስተው መተናል አለ። ወደፊት ሰምቻለሁ እንዳትመጭ ተብዬ እኛ መተናል አሁን ዝም አላችሁ አለ። ለምን መተናል የምትል መታለሽ የማትል መታለሽ በላው መጥቻለሁ ያለን ተፋጀነ ተጣላነ። አንድም ላይ የጣላልኝ የለም አንድም። እኔ ለሃይማኖቴ ነው እንጂ ለሰው አይደለም፣ ለሰው አይደለም ለሃይማኖቴ ልጆችን ጥዬ የመጣሁበት የይሁዲ ልጅ ይሁዲ ዝንቅ የሌለኝ በጣም ያሳዝናል። እሜት ምን ያረጋል? አይቶ መናገር አይቶ ማውራት እንደ ሌላ ነገር አዩ ማድወት እንዳትነኪ ይሄን ወድሽ እንደካባሽ እንጂ ማንን ነው ማለካብዬ ብዙዎች ነገሮች ተነጋገር። ምስጋናው አይለቀለት ይናሽከር አምላክ ነው ያወረደው። አሜን። አምላክ ነው ያወረደው። በኒው አይነት አሸርን አምላክ ነው ያወረደው። ከሱ ጋር ተነጋገር አለቀስ ዋርሸትሽን ማለት ጥሪ አልቆረጠምሽም አለ። አንተ ይህን ሰው እያለውቀው አዎ ወገን ነው አለሲታ ተገናኝተናል እና አሁን ደግሞ እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ ይህን ሰው እያለውቀው ለእኛ ሲል ነው እውነት ይውጣ ሲል ነው እውነት ይውጣ አላውቀው አያውቀኝ እና ሰላም ሰላም ለሁላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እናንተ ከዚህ አንዳንዶች ወደዚህ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳትሳተፉ እየተደወላችሁ የተነገራችሁ አላችሁ። ግና ታያላችሁ ይህን 6 አውቶቡስ 7 አውቶቡስ እናዘብነው በእኛ ገንዘብ አይደለም፣ በእናንተ 2 ዓመት ተኩል ደክታችሁ ለሃይማኖታችሁ በምታዋጡት ነው። ይሄ ሁላ የራሳችሁ ኩራት እንጂ የኔ ኩራት አይደለም። ይሄ ሁላ የህዝቡ ኩራትና የአባቴና አባቶቻችን ኩራት ነው። በአሁኑ ሰዓት ሚኒስትር የእስራኤል ሀገር ሚኒስትር መገናኘት ማለት ማንም አርጎት አያውቅም። በአንድ ቀን ማንካል ሸል ምስራዳ ዳቶት መገናኘት ማለት ማንም አድርጎት አያውቅም። ማንም አድርጎት አያውቅም። በመጀመሪያ ደረጃ ደግሞ ከዚህ የመጡት አባቶቻችን ቄስ ጥጋቡ አየለ፣ ቄስ አዲሱ ቢያድግልኝ፣ ቄስ ዘመነ መልካም፣ ቄስ አይጠገብ እና ደግሞ ቄስ ሮይ ቄስ አብርሃም አየለ ያድጓቸው፣ ቄስ እንዳለው እነዚህ ቄሶች ልንገራችሁ፣ እንዲያው በጣም የሚያሳዝነው ትናንትና ቄሱ ውሸት ያለው ሊመጣ ነበረ። ቄስ ውቤ ሊመጣ ነበረ። ልክ ካህናቱና እነ ቄስ ሰማይ ደውለው እንዳትመጡ አሏቸው። ግና እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። እነሱም ወንድሞቻችን ናቸው፣ ቄሶቻችን ናቸው። ዘመዶቼ በአሁኑ ሰዓት ለካት እየሄደ የሚያርድ ቄስ፣ ለጴንጤ እየሄደ የሚያርድ ቄስ እኔ ብቻ አይደለም ማጋለጥ ያለብኝ፣ እናንተ ሁሉ አጋልጡ። ሌላው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ሳራ ዳተቱ ሚኒስትሩ ያለው ምንድነው? ከዛሬው ጀምረን አሁን ክነሰቱ እርፈት ስለወጣ ቫዳ ይቋቋማል። በክነሰቱ ሁላ የመጀመሪያው ክነሰቱ መክፈቻው በሱ ይሆናል ብሏል። ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ማንካሉ ያላችሁን በሙሉ ከአሁን ፊትም ለማሳክናሳ የደረሰውን ማሳክናሳም ደግሞ እኛ በአሁኑ ቅርብ ጊዜ
አቅርበው እንዲመረምሩትና በቅርብ ጊዜ ይሄዳል ብለዋል። ሌላው ደግሞ ማንካሉ ምንድነው ያለው? እንኳን አስተራይን ዛሬ መዋለውና እንኳን ሁሉ ነገር ህዝቡ ሆኖ መጥቶ ሱኮትንም እንዳይውላት ይሄ የኛ ኃላፊነትን የምንሰራው ስራ እኛ ነን ብሏል። በቤተ እስራኤል ቀብር ካትና ጴንጤ እንዳይቀበር እንደዚህም ደግሞ ራባኒም አንድ የሆነ ህግ ወጥቶ እየሄደ ክቱባ እንዳይቀበሉ በባዳና በህጉ በክነሰት መዝደቅ መሆን አለበት ብሏል። ይህ ሁላ በእናንተ ላይ ነው። እንግዲህ በሰላም ያድርሰን። ወደ ቤታችን እንመለስ። ልትናገሩ የምትፈልጉ ካላችሁ መታችሁ ተናገሩ። ውድ የተከበራችሁ ካህናቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን ዛሬ የተሰራው ስራ መኩራት ይገባችኋል፣ ይገባናል። ይኸው ውድ የተከበራችሁ አንድ ነገር እንግዲህ በማሳክነሳ ይቅርታ ያላችሁ ይቅርታ እዚህ ላይ ምንድነው መሰላችሁ በማሳክነሳ ይህን ያህል ገንዘብ አስከፍሎናል እያላችሁ ይህንን ያህል እንደዚህ ብለው ለምሽጣራ ለፖሊስ ሁኔታ ይሞላሉ ለማሳክነሳ። ይሄው ዋናው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ለመደረጉ ለፖሊስ ነው ማመልከት። ማሳክነሳ እሱ ለራሱ ሌላ ህግ ነው። ስለዚህ ግን አትፍሩ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን ገንዘብ ለሱ የከፈላችሁ ቁርባን እያለ በጉን ሳታዩ 4,000 5,000 ብር እየከፈላችሁ የተላከታችሁ በፖሊስ አመልክቱ። ያንን ስታመለክቱ ይሄ ለምስራቅ ቀዳቶት ይደርሳል፣ ለረባነ እስራኤል ይደርሳል። ስለዚህ ለእኛ ጉልበት ይሆነናል ማለት ነው እና እግዚአብሔር በሰላም ያድርሰን። ገና ጀመርን እንጂ ድል ሳናደርግ የማንተኛ መሆናችን እንድታውቁ ይገባችኋል፣ ይገባናል። እንግዲህ ዘመዶቼ አሳው ገንዘብ እንዳያስከፍለን በ2 ሰዓት ነው ልጨርስ የነበረ። በየመጣችሁት በሙሉ ተሳፈሩ። መኪና ከፍላችሁ የመጣችሁ ካላችሁ ደግሞ ቦታ ካለ እኛ መሳፈር ትችላላችሁ። የከደራው አውቶቡስ ደግሞ እየጠበቀ ነው። ወደ ከደራው አውቶቡስ ተሳፍራችሁ ትሄዱ። አካባቢ ቁርባቸው ሆነ ተሳፈሩ። ቦታ አለ። መጀመሪያ እንኳን ደስ አላችሁ። አሁን የሁላችሁ እናንተ የደከማችሁ ዛሬ እናንተ የደከማችሁ ዛሬ በቅን ልቦናችን ስለመጣነ ሰዎቹ በአንድ ላይ የማይገኙት ሰዎች ተረዳቶት ማስካልሸል ተረዳቶት ማስካልሸል ራካሙት መፈክሮች እዚያ አካባቢ Thank you.
ድሮም የጀመረ ግን ኧረ እንደ እኔ ሰማሁ እንደው የእናንተው ነው መጀመሪያ አሜን አሜን ቪዲዮ ነው ኳሊፋታችን ቆጠረ አሽር عشرنا هون نزع ላሸር ነው ባትመምሪ በቃ ደዘ ሊካቆቶ ዲዘቆቶ ባፓ አረ ይቀመጥ ያዘው ይቀመጥ ያዘው لا من ችግር የለም አዘው አብጋና ነው ስማ ስምትለው ምንድነው ሞርኮ በእናቱ በአባቱ ንሲብ አይደለም ምንድነው ደግሞ አደት ካለና ምንድነው ባባቱ አልገባም እስር ቤት ማግባት ብቻ ሌላ ነገር የለም ስለማት ዘብስበው ተብሏል እኮ ያደረገ ነገር የለም ስራው ነው እኮ የሚያስደርግ ምንድነው ያለች አልገባም